Bismillahirrahmanirrahim. Sure Munafiqun. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Münafıklar senin aldığını kelgen çağda guvahlık berimiz ki sen hakikaten Allah'ның peygamberidir sen deydi. Senin hakikaten Allah'ның peygamberi işkellikini Allah bilidi. Allah guvahlık beridi ki münafıklar çokum yalgancılardır. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular özlerinin yalgan qasamlarini qalqan qılıb aldı. Kişilerini Allah'ның yoludun, yani Allah'ның dinidin tosti. Ularning qilmishi nemi degan yaman. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Bu şunun üçündür ki ular eğizleri da işinip ondan dilleri de inkar kıldı. Ularning dilleri pechatlendi. Yani dilleriga hidayet yetip baralmaydı. Ular imanını düşenmeydi. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Ularga qaraydigan bolsan, beden quruluşu salapetki seni hayran kaldırdı. Eğer ular sözlese, sözünün fasahatlikidin sözüge kulak salısen, ilimsiz, akılsız, farasetsizlikte goya ular tamgı yölep koyulgan, çirip kalgan yağaçlardır. Ular korkunçtin her kandak avazını özleriga qaritilgan deb gumonlanadi. Ular sana ve müminlerge düşmandır. Ulardan hazar eyligin. Allah ularni halak qilsin. Ular qandaqmı hidoyatdan gumrohlikka burilib ketadi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Ularga özri eytip, kelinglar, Rasulullah sizlarga mag'firat tilaydi deyilsa, masxiri qilish yuzisidan boshlarini silkiydi. Ularning takabburlik qilgan holda davet qilingan narsadan yuz o'rganligini ko'rsan. Sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qawmal fasiqin. Ularga mayli mag'firat talab qilgin, mayli mag'firat talab qilmagin, bari bir o'xshash. Allah ularga hergiz mag'firat qilmaydi. Shubhisizki fosiq qavmni Allah hidoyat qilmaydi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ular Resulullah'ның yenideki kişilerini təminləmənlar. Ular tarap kessun deydi.
osmonlarning va zaminning xazinalari Allohning ilkididir. Va lekin munofiqlar Allohning hikmetini tushunmaydi. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ular, yani munofiqlar, Madinaga qaytsak, eng aziz odam, yani Abdullah ibn Ubay va munofiqlarning o'zlarini demakchi, eng xor odamni, yani Rasulullohni, mo'minlarni demakchi, Madinadan chiqarib yetidi deyishidi. G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mo'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'alabining Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ey müminler, mallarınlar ve balalarınlar sizlerni Allah'ның zikridin, yani Allah'ның taat ibadetidir g'aflatda qoldirmasin. Kimlarki shundoq qiladigan, ular ziyon tortquchilardir. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Biringlarga ölüm kelip, Parvardigorim, nemisqi meni, yani ajilimni bir oz kechiktirmeding. Sadiqa qilib, yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun, o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadiqa qilinglar. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah hech odamni ajali kelganda hargiz kechiktirmaydi. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabar